Unha ampla representación da vida sanitaria, política e social deuse cita onte pola noite en Santiago, no Hostal Parador, na entrega da sexta edición do Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal. Un galardón que este ano recaeu no doutor Luís Paz Ares Rodríguez, xefe do Servizo de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario 12 de Outubro de Madrid. O acto contou ademais coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen conxuntamente co empresario Ramiro Carregal, que co seu mecenazgo fai posible este importante premio de divulgación científica, foron os encargados de entregar o galardón. O presidente da Xunta foi o encargado de clausurar o acto. Na súa intervención puxo de manifesto o apoio do goberno galego a toda a comunidade científica e tamén a todos os profesionais que traballan cada día para lograr unha vida mellor para todos. Y el sistema sanitario es un mérito compartido entre la sociedad, entre las administraciones y sin duda entre los profesionales. Y sin políticas reales, desenvueltas por políticos capaces, no sería posible. Y tampoco sin el esfuerzo fiscal de los ciudadanos cuando financian la sanidad, tampoco sería posible. Y tampoco sería posible si no pensamos que el Sistema Nacional de Salud es uno y los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma son parte de ese uno que es el Sistema Nacional de Salud español.